Double favor without limits. GN Films, Good News Films, double favor without limits. Icho wabubikije ubuzima buguha icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu. Basha nzoguherekeza ahandi mugabo sinziga nguherekeza kuja gukora amaraso mu bapfumu jewe ntigikunda. Allo Mama Diva amupiye ko telefone jewe ngo namuherekeza mu bapfumu jewe aza kurogesha King Zabasi. Hariho gukunda cyangwa ugakundwa, urwo rukundo rukarema ibyishimo utaziga. Hari abakobwa benshi beza mw'isi, hari n'abahungu bakaranga mw'isi, ariko iyo uhuye n'uwawe umwe wasengeye umutima urakwagaza, ukakwibira utubanga, ukakongorera, ukakumenyesha iby'urwo rukundo. Oh mama, uwo mutima ukagutuma kuririmba ngo nizeza kuzonkomeza umutima kutazondekura nizeza kutazondekura. Niba unkunda bivuge, niba umutima ukwemerera bivuge, niba unkunda bivuge, niba umutima ukwemerera bivuge, niba unkunda bivuge, niba umutima ukwemerera bivuge, niba unkunda bivuge, umutima ukwemerera bivuge. Nibyo mbona mukunzi, umbabarire cyane ku byabaye. Nukuri nanje sinari niteze yuko hoba umunsi meme umwe ngo habe ikintu nkakijya gishobora kukubabaza. Ndagusabye reka kunduhisha, niba warase kushingira intaye mu bantu uriko wimvira ko iyo mitomo uza kumbwira mu ibanga je biza kufata King atana umwanya turamara mu rukundo uramaze kunkorera ibintu nkabijya, kumbe uri muri ba bantu bakunda uwo babonye wese. Byari kugutwara ikiguzi kingana gute kumbwira ko ufise umukunzi? Narabonye amahitamo yawe, genda uzogira amahirwe meza. Taty, ino ni inkuru ndende, ariko icyo wamenya cyo Diva si umukunzi wanje nk'uko vyibaza. Reka sha yakumbesha kubera ko utamwihakanye kiriya gihe. Igihe cyose wabonye abantu bafunzwe uze wirinde kwihutira kwambara umwambaro w'umucamanza ngo bacire urubanza rubi, kuko inzirakarengane, uburenganwa canke abazizwa ibyaha bakoze biragoye kubatandukanya igihe usanze bambaye umwambaro usa. Ariko nk'uko nakubwiye, Diva si umukunzi wanje nk'uko vyibaza.
nategerezwa guha amahirwe Diva ndamuha akanya n'imiburiburi umunsi umwe kugira ngo ndamuhoze amarira ariko nuko nari niteguye yuko nawe nzoguhoza amarira nkakuba hafi ubuziraherezo. Diva is my sister. Yes. Ntumbwire ko mwamuri mu buvumo wo gukundana na mushikawe. No, iyumvirize neza. Umvise ibyo uvuze. Sitatiya gukundana na mushikawe. Agukunda kurya mushikawe gufuhira akerekana comportement nk'iki. Kingi amaso yanje yacari mazima. Ivyo nabonye narabibonye. Okay? S'il te plaît Taty, arrête. N'imiburiburi ni waba udafise inkambi kugira ngo ushobore gukanda igikomere canje. Reka gufata uruhindu rwa kumuriro unzibure mu gikomere. Taty, inkuru yacu ni ndende. Umva ukuntu bimeze. King, I'm sorry. Taty, bite kumbwiye ngo uranshaka ngo ushaka ko tuganira aho kumbwira uri guseka gusa nta kindi bimeze gute? Papa, nakubeje ibi bihe navyifuje igihe kinini cyane kukuraba gutya. Urabizi ko haciye imyaka myinshi cyane rwose ndiko ndakurondera, maze kumenya kuriyo sinigeze ndakuronka, ariko ubu uye ndagufise imbere yanje mba numva umenga noguma ndakuraba gusa kugira ngo niretrape ya myaka ntashobora kubikora. Birumvikana kandi vraiment umbabare kuba twaratinze kubonana. Nizere ko mama wawe yabigiye abikubwira. Ariko kandi narifise ikintu ushaka kubwira. Nashaka gushimira papa. Nashaka gushimira cyane cyane rwose byumva mutima kubona waranyemeye nk'umukobwa wawe ukanyitaho ukanzana ngaha muhiri wacu ndahita muhiri wacu ukanyereka n'undi mu mama. Navyishimiye cyane, ndi mu mahoro, ndi mu munezero ntigeze ngira ibi bihe nabirose igihe ntushaka gusigurira, ariko ubu ndabirimwo mana numva nyene ndi mu bisubizo. Ariko kandi urabizi ko mama afise ndumu arankeneye muri vyinshi, ntegerezwa kumuba hafi nije mukobwa afise wenyene. Ariko papa ndafise ikibazo, kandi ikibazo kinkomereye cyane. Ikihe kibazo? Papa, yego waranyemeye nk'umukobwa wawe, waranzanye hano ndanezerewe, ariko haba igihugu c'u Burundi ntikizi ko ndi umukobwa wawe, haba igihugu c'u Rwanda ntikizi ko ndi umukobwa wawe. None muri make jewe mpagaze he nduwande? Papa, nukuri ndavyumvira ko kenshi, niyo mpamvu rero no munsi nahise mubwira ngo ndabikubwire kugira ngo niba ufise inyishu basi wompa uyime kuko kirankomereye. Taty, muri make ndishimye ku kintu mbwiye. Impamvu nishimye nta yindi, kuba waratekereje kuri icyo kintu bigaragara ko ufite ubwenge bwinshi nk'ubwa papa wawe. Sivyo wabitekerejeho, ariko njye nabitekerejeho mbere. Yes, mbere cyane cyane pe. Uribuka umunsi wa mbere uza ntabwo ubyibuka turuganira ndababwira nti hari akadosiye nshaka kujyamo. Iriya dosiye nta yindi, nari ndi kwirukanka mu mategeko mu biki byose kubyumva. Yes, mu mategeko kugira ngo haboneke ibyangombwa witwa umwana wanjye byemewe n'amategeko. Ubu muri make ni ibintu n'akantu gato cyane gasigaye. Narakwandikishije mu murenge rwa Sibo
Tatiana urukumva nta kibazo gisigaye nuko ikigiye gukurikiraho nuko ngewe ngenda ngasinya naho ukaza ugasinya kubyemeye ko ni papa wawe ubundi ibibazo byose bigakemuka kuko nanjye rega imikino ibiri hano hanze ndayizi wowe warize ampuresi wize amategeko buri kintu cyose urakizi kandi noneho ukifata nk'ibintu biri bikureba ukagaragaza kunyereka ko uri responsable ya buri kintu cyose nzi ko hari n'igihe ngenda ishati itameze neza mu papa hari abo biri kunyereka buri kantu kose urabona barise bo okay n'abana banjye ariko muri make barananiye pe bibereye mu yindi si yabo ntiwamenya ntabwo turi ku mubumbe umwe ariko wowe ndagufite kumvikana mfite imitungo myinshi cyane pe mfite imitungo hano mu Rwanda mfite imitungo Bujumbura mfite imitungo hejuru nuza Kigoma mfite na za Bukavari uhageze rwose ukabagura uti ndi mwene rwose bakubwa mtoto rwasibo nzo uriko byumva ngwino kuriki hari abantu benshi ntunze babayeho kubera ngewe iyo mitungo rero myinshi nta muntu ufite uyijera rimwe na rimwe barandya rimwe bakangenera ayo bashaka mipuro mama urahari kugira ngo ufate responsabilité ya buri kintu cyose wowe nta kanya gato cyane cyangombwa kiboneke kimara kuboneka ubundi nkwereka ukuntu famille rwasibo ikora cyane rwose sibyo yego ndabishaka rwose ko ikintu gikora sinabona ko mubwira kandi ntugire ikibazo sibyo ndahari ku bwawe sibyo warabonetse nanjye narabonetse tugomba gukora sibyo so hari ikintu ushaka kumbwira oya nta kibazo na kimwe mfise yemerewe neza ndamahoro nta kibazo na kimwe kandi je ndumuna nakuze mu Burundi baravuga ngo ntazibana zidakumanya amahembe ariko nzi neza ko nta situation nimwe nocamo bwinanire kuvamo nta muntu umwe jeyo nanira kubana nawe ndazo ko ndabigenza nukuba ngo madamu murahura rimwe na rimwe ukabona ari kureba igitsure kagira gute ariko ndakuzi nugira ikibazo uko byumva baravuga ngo ugomba gushinjagira ushira ushinjagira ushira uzi icyo ari cyo nukuba ngo uri gukandagira ubabara ariko kubera ko ugomba guhakandagira urashinyiriza hahantu hanyure tukumvikana turumvikana cyane ndakwizeye kandi sibyo so ngomba kwitegura mukanisha kanzanira imodoka ngasubira muri la dossier okay papa sasa kuri byo reka batanzanira imodoka bagasanga siniteguye reka nitegura reka tutegure papa sibyo merci sawa ingwano Diya nukuri numva no gushimira cyane nifuza kugushimira nongere ndagushingira intahe by'ukuri imbere ya senge yego senge mu bakozi b'Imana maze kumva no kubona uyu Diana uyu ubona ari imbere yawe n'ukuri n'umumarayika w'Imana ari ngaha ku isi uyu niwe mukozi w'Imana wenyine aha ku mubumbe aharira umuntu agahereza ko atabintu byo kuvuga avyura vyaheze ego n'ukuri senge nguyu n'ukuri Diana niwe wa mbere nabonye ngaha n'ukuri yarampariye Diana ndakwinginze n'ukuri untabare siko ubwire senge bya bintu bya Soranje je senge arandembeje unture inteba ishushe senge anyambika ngo je Soranje nije namwangaze ego n'ukuri Diana n'ukuri mumbwire kuntu ndicare mwe gisha
mama Chris nukuri ndumva kubabaye cyane kandi ufite umutima wabaye kandi kanatsinda umuvyeyi ategeza kubabara iyo agize ikibazo c'abana biwe umwana ni ikintu gikomeye nuko Solange je ndaza ahari uraza ahari ahari ameze neza cyane ntiyakubwiye ko afite umukunzi afite umufiyasi bige vyabaye kurya urya mufiyanse wiwe yaciye amera nk'umwigisha gatoya aramubwira ati abanza arengane abanza aruhuke kuko hari ibintu bimuruhisha mu mutwe ariko n'amatwi asumira numva harimo kugirana mariage Solange ariko basha umwana atari uwawe ego abarundi barayamaze ngo yimba guhisha ipfu kweri Solange yaravuye ngaha aragenda atakintu na kimwe ambari urana hagiragire mariage ndumiwe wumiwe niki Gasenga ariko mana wumiwe niki Gasenga Buga nubona yuko Solange kuva kera hose yaramye ari umwana mubi Solange Senge je sinagumye mvuga Gasenge nawe ukagumuvuga ngo teriyo sema none ntubona burya ntubona mbarira umuntu w'umukozi w'Imana yofata akigumura akagenda akivana mu rugo siko akagenda atavuze atabwiye umuvyeyi yitwongora mureze amutunze azi ko arara nuko aramuka umbarira uwo muntu Senge mbarira muri za ntumwa za Yesu nababa ntubiwe mbarira umuntu numwe wigeze ubona yigumura atari Yuda Iskarioti siwe yigumuye bariko barajya akigumura akagenda iyumvire vyo umuntu yigumura abantu bariko barajya ugese nkuye ko afise umubano nk'uwigihere ndebera umuntu yigumura je nabibonye kuri Yuda Iskarioti niwe yigumuye agasiga umutsima abantu bariko barabeka akikuramwe akagenda agiye kugirana amafaranga 20 agurishije Yesu amafaranga 30 niyo yagurishije umwami wacu Yesu Kristo aja kumusaraba kubera Yuda Senge burya niwumva ibintu vya Solange Yuda Iskarioti Solange Iskarioti Yuda Iskarioti Solange Iskarioti Yuda nimba ko arimo akantu Gasenga ahantu numva wala kantu bihurirako Solange Iskarioti Yuda hora ndazi kuri radio ndakubaze urashobora kwaduka ukagiriza umuntu ibintu nkuko umengo wewe ivyawe wabihejeje isamirizi mu kwagiriza umuntu mu gukura gatosi kari mu jisho rya mugenzawe ubanza gukura ikiri mu jisho iwawe ugaheza ukamwagiriza ariko wamaze kwitonda ukaraba ko ivyo wawe wabihejeje murabona turakuzi bihagije nta soni edayeri nutubise hari ikintu ngomba kwiganira na Diane genda mu nzu birasaba iki kugira ngo usubire iwanyu i Burundi birasaba iki umugabo wanjye ntabwo kimuha agahenge nukwirirwa muri kuvugana mwirirwa mukurubana hariya ngaho ari muri saro hariya ngaho ari hariya muri kumwe nta kimbonera umwanya njyewe niwe ari kuwuhereza gute birasaba iki kugira ngo usubireyo ikindi kandi Patrick karamuka amenye ko ari njye wakubwiye ngo usubire i Burundi uzahita umbona ukomeze wabyumvise
uzahita umbona ukomeza musaba umugore ko ushaka gusubira i Burundi. Wabyumvise? Uzaramuka wibeshye cyangwa uciriye hasi akabimenya ko ari njye. Uzareba ibyo ngukorera. Buriya mwaganiraga ibiki? Ntabwo buriya mubwiye ibyo twari twavuganye cyangwa twaganiriye cyane akubwiye. Reka rero nkubwire, ndeba hano wa mukobwa we. Niba wibeshye ukavumvura ukavuga, uzareba ibyo nzagukorera. Subira mu byo wakoraga. Gahose genda subira mu byo wakoraga. Wanze gutaha ngo ugende urerwe na nyoko nguje kurerwa ngo na mukaso hano kubera uburara kubera ubwomanzi ngo uraje hano mu Rwanda. Subira iwanyu i Burundi, urasubirayo nabi. Soni ndaje yigeze gutya. Nukuri uratse ko cyewe ndakwizera. Byukuri Solange iba yahungishijwe n'ujya mu fiance canke ni Ivete yagupanze kugira ngo muze kumpanga nanje. Ibintu nukuri gadiye ndavyemere kweri ijana kwijana. Je ugeze sinizera Ivete nukuri ni sana nta n'umunsi umwe kandi nibaza ko bitazokunda nuko ndamwizera, ariko ndagomba umbwiza ukuri nk'umukozi w'Imana. Nanje uri kurabwira umuvyeyi nka je uzi umutima utabagurika nukuri unyizeze kizukuri. Mama Chris, tenda vuga ukuri. Sishaka kuhenda. Nta kamaro ko no kubesha naco vyomarira. Ikinyoma sishaka kukivuga n'umunsi umwe. Ivete, urabizi ko ndamuzi. Kanoze ko tuzinanye. Ntitwoshobora kubeshya ngo ndavyemere. Oya, uko nukuri kudateye amazi kugaragara byagenze uko nyene umufyase we yamuhungishije. Uvyizere kandi uvyizere gose. Sishobora kubona ukora amanyanga y'ikinyoma. Yewe ndashizwe ndumiwe kubona Solange ashobora kongera ibintu nk'ivyo. Nije sigaye mu gishingo cy'abavyeyi biwe. Urumva umwana nkuwenge nababaza ngene atera gahinda. Ndakubwire ndumiwe. Yego. Halo Chris. Mwana wanje koko. Uri muragenda utambwiye. Ubu uri muri Kenya. Nta nubwo namamagara uretse ngiye kugushaka kugira ngo nzagufatishe n'ibintu bikomeye. Wowe uri kwanga gufata responsibility hari i Burundi. Umva. Papa wawe umutima wanjye yamaze kuwusatura. Ngo iki? Wavuze yuko ahubwo yabyaye umwana umusa naho uruta imyaka 3. Amaze kurangiza university w'umukobwa yamuzanye hano. None se mbibwire nde? Reka rero nkubwire. Muzashiduka yagiye i Burundi kubera ko n'ubundi yamaze kudesida ko asubiyeyo. Aragenda gurisha iriya mitungo yose muzasigare mwambaye ubusa nta n'ikintu mufite. Mwana wanjye ko ari we w'umuhungu waje tukarwana urugamba. Arise se nzi nibye nzi n'ahantu yagiye nzi n'ahantu ari. Shareka nkubwenge ntago nigeze mbyara pe. Ntago nabyaye n'ubundi bazajya banseka buri munsi. Niwe umuhungu waje ukamfasha. Ngahurajya za Tanzania ukubisiye ngiyo za Kenya. Uri mu biki koko waje ukicara ahantu hamwe. Ngwino basi mu Rwanda. Waje hano mu Rwanda. Reka nkubwire. Nukuri. Mbabarira ubitekerezo ni uhe muryango ufite si mwebwe ni mwebwe bana banjye ariko papa wawe we okay ntacyo bazabamagara babwira bati napfuye nta kibazo none se nyine uri hengo tubiganireho mwigize imbobo mwigize umwana w'ikirara gusa buretse gato uwo mutima urunuma kuririmba ngo nizeza kuzomomeza umutima kutazodekura nizeza kutazodekura
ijambo rivuga ngo ese ingene biryoshe iyo abavukana babanye nyakubana. Reka iryo jambo turishireho no mu kibano rusangi, umwumvikano iyo uganje, iyo amahoro aganje, usanga ibintu bisa neza cyane. Rero munyemere fate ino opportunité, ubwa mbere umwe wese ndamushimira by'imvamutima kubona umwe wese aranganirije arambwira ko byo bavyiza twicaranye turi batatu tugashobora kuyaga, na cyane cyane twese turibuka yuko hari ikibazo cari cabaye, ariko naco nticari n'ikibazo kuko umuntu uwo ari we wese muri twebwe aratahuritse ku ruhande rwiwe, zabaye ingaruka z'ivyo tutikwegeye. Rero Diva turagushimiye, wakoze kutwakira, kandi na Taty nawe ndamushimiye kuko yagize neza kwitaba kano kamo no kugira umutima uciye bugufi wo kumva yuko nambara akantu kabaye hagati katameze neza, yuko situation itogumuko ahubwo hategerezwa ku umwe wese ategerezwa kwiyumvira kuri changement. Rero Imana ibaho umugisha. Mwisanzu Imana ni nziza kuko nyine nikora bene ibi bintu, nanje ndayishimiye umwanya kubona iduha akanya keza nk'aka ko kuganira wowe King uri kumwe na Taty. Nanje ndabashimiye cyane ko mwateye intambwe muraza, Imana ibaho umugisha. Hanyuma Taty, nagira afate kano kanya ko guca bugufi imbere yawe ngo ngusabe imbabazi. Hari ukuntu nyine ntitwaye neza imbere yawe, nderekana comportement itari nziza. Mu by'ukuri ntiyari jewe, nibaza nyine ko story wamaze kuyimenya y'ukuntu ibintu byari bimeze. Mbabarire cyane Diva. Nubu sinumva amajambo nokoresha kugira ngo ndakubwira ingene nubu ntizisankira ugreta comportement nerekanye imbere yawe. Nanje ubwanje wumve yuko nukuri nariteye isoni maze kumenya isano mufitaniye. Rero ahubwo nije kugusaba imbabazi, umbabarire cyane. Nkuko wabivuze nitwosubira inyuma, inkuru yose narayimenye. Niyo mpamvu nanje ciye bugufi ngusavye imbabazi, kandi nawe wumve ko nakubabariye. Nukuri Taty, wiyumva amahoro kandi ndaguhaye kare mu muryango wacu. King, urabona ko ntigize ndabakira, mwanyemerera nkikubitira agata mu gikoni nkabategurira. Ntimashobora kuza ngaha ngo mugende mudafunguye. Waje kuraba mushiki wawe, Taty naje kuraba kwa besere wiwe, so mugomba kuva ngaha muguwe neza ku mutima no ku mubiri. Turasubira mwite. Sinoreka gushima kubera ibyiza ngabanye, ndashima Imana yaje. Wow, niba ari ikintu kiruhuye umutima wanje Niki kimwe, kandi ibyo kuri Imana ishimwe. Nukuri nanje sinshaka kubwira ingene numva ndiko ndashima Imana. Umutima wanje wuzuye ishimwe. Nashitse ngafise ubwoba bwinshi, ariko urabona ingene bigenze neza, twakiriye neza, yantahuye, yambabariye. Je ntabwo banari mfise. Diva ndatsi ko ari intungane. Ahubwo sheri, nibutse yuko ntegerezwa guhamagara umuntu, ariko nta twinite mfise. Ukuza nibagiye kuyakura, kandi ni ikintu vrema gikenewe cyane. Hano nawe mfise ndi butume, sinzi ko nosimbira aho haruguru ku boutique nkagura amayinite nkamuhamagara hama ngaca ngaruka. Nta kibazo na kimwe. Très bien.
ndagarutse. Oui, papa. Wow! Wabejeje? Ivyo nivyo nayishaka. Gusa nyene uramugeragereze kugira ngo nzosubire i Burundi ntwaye extrait d'acte de naissance, sivyo? Urakoze muvyeyi. Ariko papa, uretse ko nari nakubwiye ko umusheri wanje ashaka kukubona, nukuri aguma binyishuza ko ashaka gusubira i Burundi basi yakubonye, kandi afise igihe gitonyi ngaha. Wagiye mu ntara? Igisenyi? Basi uzomarayo imisi ingahe twumve yuko basi yokurindira? Okay, ndamubatse ndazakubwira. I love you too, Daddy. Nge nawe tuganira ugera hano hashize iminsi nk'ibiri ugeze ahangaha twavuganye nguki? Ibyo nakubwiye urabyibagiwe n'aka kanya? Ndeba hano mu maso urabyibagiwe? Wambwiye nyine nze ndabika amabanga. Nakuye ko nzagukorera iki? Ni wowe mbaza nakubwiye ko nzagukorera iki? Constance, mbwira narakubwiye ngo nutabika bizagenda gute? Akutankubita. Ntago ariko nakubwiye. Subiramo ibyo nakubwiye. Ko nintayabika utonshiraho kwigufuri kuruwa. Niko wabigenje? Nibyo wakoze? Yego. Mama Lisa amubwira iki? Ese nta kintu cyane. Mama Lisa amubwira ngo iki? Mama Lisa ndakora ngo twumubwira. Mbwira wamubwiye ngo wamubwiye ngo iki? Nibyo ndi kukubaza, wamubwiye ngo iki? Uravuga ngo nta na kimwe, uratinyuka njye ukambeshya ngo nta na kimwe. Kubaza mbwira jana kino namubwiye Mama Lisa arambeshera. Mama Lisa gusa yamaze akambwira ngo ndamubwira amakuru yo ngaha. Ibyo wamubwiye byose ntabyumvise kandi ntanabimenye. Uri kubyumva neza? Kuri ibyo rero tega amatwi yawe wumve. Ntabwo ndi gicucu ukomeje gukinisha gutyo. Ujyana ngiye kuguha, urakize? Ugiye kuva muri runo rugo usubira iwanyu i Burundi, kandi nugera ni Burundi ntuzakandagira mu rwa usanzwe kujyamo. Narukura ruvamo ushaka ahantu ujya. Uri kubyumva? Wajya Ngozi, wajya Kirundo, wajya ibyo birakureba. Ntabwo nshaka kongera kukubona ku kintu cyerekeranye n'umutungo wanjye na kimwe. Uri kubyumva? Uranyumva neza? Ndakumva ariko nanjyewe ntaki. Ibyo ni ibyawe. Mama Lisa afise urusako bosi uribukana cyangeje umubwira ngo nza ino je uraze ko naje muganje ntango nakimwe nigeze mvuga. Mama Lisa gusaguma yikeka kandi hari ibintu ahubwo guma kuvuga gacambeshara ngo nije namepfuye. Ibyo bizukundi kuvuga umeze nka radio iri kuvuga nta muntu uri kuyumva. Ngibyo nakubwiye nibyo ngibyo. Urizize uzize umunwa wawe. Urukumva? Nta kuntu nakugoragoje. Nta kuntu kuri aka kanya c'est fini. Tangira uzinga ibyawe. Anibungunda abipage umutima ukemere ivuge
ibyo mbona tandukanye n'abandi. Wallahi je te jure mon bébé que je t'aime, tu uzokora nzoba mpari. Sindi umwasi w'ibyifuzo byawe icyo uzifuza, mimi ntakubari. Menye ko je t'appartiens. Est-ce que tu m'appartiens comme tu me disais? Ugahora umbwira ngo uzora uhari. Ama bebe ndaryohewe cyane, numva umutima aho kuryoherwa bigera wahageze. Byiza cyane. Yego bona rimaze iminsi ndavyumvira umwanya muremure kurondera ikibanza twoganiriramo gituje, ariko umva umutima wavyumvise kandi numva ndemye ko turi kumwe. Nanjye ndanezerewe. Gusa twenga neza. Nakundira ubwishime. Oya nibyo mbashaka. No kumenya ntikuramba. Mumwe bakongera kandi. Andishireko. Shaka ko umwanya wose uguma wishimye atakintu na kimwe kikubuza umunezero ndahari. Urakoze cyane. Yego. Oya bizozera bakenshi. Kwa nenda kunyotewe, nenda kugwaye. Umutima wakurekrama buri munsi. Naguma numva umenga nyene ndi empty muri jewe, ariko ubu numva ko ntangoye kuzura. Okay. Bizanze biranshimishije. Hama kwine. Nikuri ndagusavye. Numumenga hari ikintu kiri mu mutima wanje numva ashaka gupartage. Kandi ndagusavye n'ukuri ntuze kumbwira oya. Kuko hamumbwira oya bisa nkuko gihande kinini cy'ubuzima bwanje bucisha. Muri make maze igihe kirekire cyane niteguriye ko nukumva ijambo ryitwa Madame Wajid. Hama nifuza kumbera umufasha ibihe byose. Say yes. Wait. Films, good news films, double favor without limits.